Fel ych chi'n gallu gweld, mae yna 58 o groesau yma, 58 o groesau i gofio'r 58 o bobl a fi farw ar y cyntaf o Hydref. Mae'r gofeb yma'n cynnwys dros 30,000 o eitemau unigol ac wedi cael ei symud o'i lleoliad gwreiddiol ar strip Las Vegas. Mae yna lyfr fan hyn lle mae pobl ymwelwyr yn gallu dod i dalu teyrnged i rhai a gollodd i bywydau. Mae hwn yn eitha pwerus fyd. Plentyn falle. Dear Quentin, I miss you so much. I can't wait to see you again. You were such a bright soul and I loved you with all my heart and you gave me such peace and joy. I can't wait until I can see you again. I can give you a super big hug and I will be able to finally tell you I love you again. Mae yna rai hefyd wrth rai o'r rheini a nath oroesi ar y noson honna. Mae un fan hyn gan Crystal yn dweud, that night will forever be one of my worst nightmares, but also one of the most amazing nights of humanity I have ever seen. Ac ymysg y negeseuon ar y croesau, mae sawl neges wrth anwyliad rheini nath golli bywydau. Mae un fyna sy'n effernol yn bwerus yn dweud, Dad, my heart is forever broken. I loved everything about you, no words can explain how much I love you and adore you. I love you with every ounce of strength. Thank you for being my dad, your son, and best friend, Christian. Mae darllen rhywbeth fel na o fab I dad yn neud I ti feddwl am beth sy ti yn golli dy dad I.